Testing, testing, 1, 2, line test, line test. Naman sang kasaliliya labalab ko korusya ng Wayne Ponpey, laliyawiligan kala ng Wayne Ponpey. Muna ipan pacuan pa kita live broadcast and naman sang kapon ranwaj sang wasan wilamalam and Ponpey legislature kaysak. Hall sa karatan kay paniyo, wow kanan pacyang at sa karatan wow kay panikan may pacuan lababatar naman sang kapon ranwaj nan sa bulmar wasan kair. Radio Physics AH, nan AM Radio 89.7, live feed YouTube o Facebook, o nan TV channel Ria sa Kriyaw. Mohon sa po ko isoko, rogachin ko praya, po yan pacuan pa kita, out of live broadcast, may pitch. Kasililiya main ko, ipacuan sa karatar, paan ko po nispaw, to kasa, o isunahan kinunuin matalanim, try paan, katriyang nan sa walmatrail uya kupuran ranwat masula kalap o isoko mapan kasto murun minit limaw aktay paan katriyang nan sa walmatrail totokan ranwat ituan may patokan sakar kita paan kupur na may sangan ranwat trail sa walman minit limaw
Papan sotum kalap o iso papan ketok trai bang ketlamo trai. Hari puyen pacuan paspeusaway chungol sakaratan kay paniyong wow. Mon sa buko iso ko kachin kupre o kachin pepeyan sa pulmarmen kairkan pwaki kaplan Wayne Ponpe the Honorable Reed P. Oliver pan kachiyang pacuayang nan sa pulmete chungol report in the talk karyaw the Governor's State of the State message Niklo kaisak palamentsang nanwasan michang and right pwedeng ko kasanat and way pakunan Ponpe the 10th Ponpe Legislature. Kapacayang medj mon sa bukoy soko sa pulmar aramaskan koros ni limar Ponpe sarawaj magpochwach pampilong John Wayne Ponpe yunsak. Wasakan may atchungol pa kupur ong mepit report in the talk karyapak sang sa machay kapnan Wayne Ponpe rakachin kupura rakachin kawait. Oen pelkak en sansalang John Wayne pakunan Ponpe lalyewe ligin kalalan Wayne Ponpe me report rich tang way pakon makakan kachto pachoto mesochakangkan a report pan sansal nan men kairkan mayay radio physics AH nikit pap ka paisak tuaw FM radio station ni 89.7 nan men kapese te TV kan yay channel rizak riyaw Open nan men kapensen internet kan mayay live feed nan Facebook o YouTube. Pachawan Wuliente Management Commissioner o Echungol Jonathan kan koros. Pil pachawan po sewa Echungol kapung ang FSM Telecommunications Corporation, Lapalapakan wasama. Ponpe Utilities Corporation, Colonia Town Government, Pweke Chechen sa wasan tatangkan magmay kinayukiyang palawach mayay V6AH Radio Elangan Ponpe. Mon sa bukay soko, rakach o kachayal koros yang pachayang nan tatok kasampal and ranwach me ele panchapta moranan sa uchikachuk kalanganon ko por karusian. Coba berkata, asal
malu. Kasih dia lu kan. Pergi ketian kalapako isoko ar ketian nan malarail ako nengar dan ketla motail siapa nak kasanti kapapak and legislature kaisak ritar kulak isak minit isak ay tawli kali naman siyang niyapang mas isakaw riyakit riyasakaw ranwat awya rantoro pagi ay rano nakapna patuan kasaneti may panuya atungal report mon Pompey legislature ong tuan Pompey melal pangkuran kalapako o isyoko o pagi pan patuan saksakar ako na yang melel yan patuan uya itungal sakaratan kapinglap pan pran nilap sa Central Court itungal kay pani ponorekson masalapalap ispaw itungal kay pani ponorekson masalapalap to kasa itungal sakaratan wawalap pan pran sunahan kinin wain matalinim itungal wawalap pan pran isunan ken waisonu itungal wawalap pan pran isunan kenen waisonu sokes wawngi likant wawngi wasai sokes iban patuan wawngi kapnan wain Pompey First Lady bilbil waw toror ang amutungal nono wawngi karyawan kapna wan ki Chief Justice o yang songkopungan melel songkopungan san pili tungal wan ki Vice Speaker Esmond o Congressman Fanny S. Perman ibilmen patuan wan ki Israel Member and Diplomatic Corps kan wan ki Cabinet Members kan wan ki yang ay senatos ko wan ki Israel lapalap kritikan and government waikan o taon o itungal wawlap ang John Pompey unsak. Ipan ang sukset patuhan lukayang Patre Dave Andrews
Puen Patuan William Chailti o Sekre Anila Puen Katin Sinsile o Papali sa Wilmatrail Totokan Tanwat Iban Pagita and Sachin Kumuyan Kalwatato Pater Andrews. Ipaki trailem ketta patrota, maka ketta rengkat ketta o trai korasen patrota. Riego kita patuan kabakap. Main court samat kalana. So we have been me koras nalang usampa. Kongkin kacin kupurki, pues en nanchiang apapalimao, sincere riatakan koras. Yang aki wiapen nilimomi kan koras, masikin patuan kawaki yung komi. Main kongkin kacin mangi, ukupuramawi me koras, masikin patuan wia ang mikirtan sa palimomi way, nan wayin pon peu. Dari Sepatuan kapeng kalangan kiyong komoy, wan supwela mo may kupor muaw, hong tron wain pon pe rain par sa malar. Sepel papakita remoy, sepwela mo may kalangan, sepwela mo may marain o kawit, hong palian government in wain pon pe, sang met kola. Maing samat sikin patuan kaporoporkin komoy. Dari pumkatin korongnya, at tungukot pakwet, numaran at kaon, o saong kamaw, Jesus Christus. Amen. El Katti. Speaker. Trail Pan Katriang Nananson. Speaker. Roll call. Muni Pan Patuan Ponese, Senator Yohanes Trail. Katriang Mas Nananson. Roll call. Lukuran Maran Senator kan pon kasaleta ma ye kuharum muktai katlamo trail. Senator Hudson Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tagarty Daniel, Amen. Senator Sonser A. Edgar, Amen. Senator Adlino Edmund, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Yuanes, Amen. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Aye. Senator Sendelina Leca, Amen. Senator Salter Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Betterment man clerk. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon Chi Yunette, Yet amen. Senator Nilbert A. Perez, Amen. Senator Mitaro I. Simina, Amen. Senator Jason Walter, Amen. Senator Marvin T. Yamaguchi, Aye. Mr. Speaker, Hey, quorum, Mr. Speaker. Sansal memi quorum trail ka patrola takatlan nan sal matrail totok o an suksuri pan patrolan ponese Senator Yohanes. Kailangan ng kami may Mr. Speaker. Speaker, man, katuwal wiyatak tayo ng kak kamal si Mami Litip. Rokpek talang kamal tisang nan uyakupur session menetreo Senator Yohanes while patrota o
Trail Kuburan Malele, Traiban Sapalier, Nan Saul Matrail, the talk. Moni ban patroyang nanejungal puko, ay nag-iskape sa magitang ranwat. Ako na yung yan piluya, jungal sa karatan, wala pan kupuran, sunan kanin net, ipatrowan wasay, lukpen lang iso. Lapalap kay titrekan, maaptren katulong tapatulong. Puyan kak patroyang nanejungal sa karatan, ang sukset, KPS magitan ranwat tetatakan ranwat supplement ponpay pasanan kosunet tanwen ponpay kasaneti na nan article Isaac article 2 o section 2 kasaneti na kapnan wen ponpay pan kanuya atungal report mon legislature wang tonway melel pan kupuran kalapako yei karapan ranwat awya ran sororio di makareta ipan patruan Wulianti kalapako isoko lapalap karos uksail katun kasamo supplement ponpe kepna ongnan saul metatalk and report tatungan tatalk and report ang success o yung pagitak tayo katskiyang lapalan lumulapon. Kailangan ko mo, Mr. Speaker. Eitungal sa karatan misik kaping o wawlat tan kupuran nilap kauna court. Patuan kai kupuran nilap pon malan wow ilailat and reksoko and pon piyu. Patuan wow niki sapalmar likant ko nanalan ko nan kaniyay ko. Patuan tarki wawat ong sapalim kaiti koros nan sapalmatal rasilu and yeyas meyay Momotso, Tiag, or government. At this time, I'd like to acknowledge the presence of the members of our diplomatic corps, representatives from the UN agencies and NGOs. Eitungal wao piltoka kombakapatail kan, melel aramasin punpi unsak, mekat tepat patop punpi o pilsapluki kan. Eitungal wao toror and piltoka Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members, and Legislature Kaisak, Honorable Lieutenant Governor, First Lady, Member the Wuliapan Government and non-municipal kan, Cabinet Members, child me pateng tatakan ranwat melel join school kan mebil tatuan dia rai chungal lanso poren yang pateng sabol matail tatakan iminsang ranwat e chungal wow tan kupuran korusien ayo yei kitail ranwat o kitail ranwat me wiya lakap in administration wet tungalaralap patuan angin kelap peminimin ye kawit patay o kapoy patay sang niruwasin kusunat retik tuaw and relaw tuaw and pasanan kusunat and win ponping meletayen patuan patata obisin kapna ranwat o sakara kupurakan
nan ketstilapen ranwat. Ipatuan kauna bata report ni oralap puyeneu kiyang kupurakan koros tuan irairin ponpe yawasak tail ketin ket lale sang ni tepin administration wat o kairor mie ong sapul metral yeyas en ranwat uranakan me ban patoto. Way ketin mangi me sapul metral tien takwat Tepta kasaingiti pakoton lumum te kabinsalet COVID-19. Me kapal pe uya lipalip laut nan sapul metal yeyas en kirtan payan way o wasakoros. Sang ni ruprop en irail semen kan nan billion science o wini kital ka kasik me kabinsalet te lumum wet. Tan patpato ki wanain soyu. Apmet, esotepan tia Samuela, sapul matrail puko, kan enta waywat. Ibil tungolen ki kapeng, poe ki elen sawas meraseng vaccination te token silasil, me miayer pon piran wat, enka kapali lumum wat te kabinsalet wat. Kalapako, isoko, Mr. Speaker, members in Pohnpei State Legislature, kupurakan koros. Malketin kupure, puyen kak sakasakarki, tan kupurakan, tamemie, nan sapul matrail obisin kapna. Itungol sakarta, tan patrowan horalap, o pisitrikte patpatunan report kan, na tan sansal tan eu kupur. Tan eu kupur. Irakayu, sang nan sapul matrail kempan Rosen Mao te iman wuni. Moe iman patuan sakar kita me tamak trail ket laloran wat imi patuan sairugis moe sampai pun sapul man ke tungalan ki kapal sang ni kabinsalet te lumum COVID-19. Irawat ebil sair Pohnpei opil wasakoros. Ong Pohnpei sapul matrail iman wuni te kentan Rosen Mao. Ansok set memia traktor menapapali o enpil sewase tapun pukakat poeki apple pen song toto memukmukit na ansok trayu a karyan kapna look pay to metal nim pil kapkoyang en kak pateng na ansok yu pen kak sewase apali sapul matrail kentan Rosen Mao. Ansok matrail ket laloran wat eninin kanini isang ranjay ko pag trailer na nireview may ananapen kasantipungan miya pag pa napali token sila sil o sang trikan may pa napali perere o katuk-tuk tiyan kabinsalet put agtrail pa kakat lang na nirairan apali sapulmin pun pi aramaskan may tangalar o patpatot kat ligin pun pi ranwat o papasan kasantiyan task force kalian Pohnpei pateng national government. Ang may tel katin kupura po yan tola o patuan report ki irapukat. Nan sapul matrail kempan Rosen Mao wasap ta limau miye. Miye medical, primary health care, dental, administration o social services. Sapul matrail talked and kempawat me eklimmen ang suksit trail katin kupur kita nane me limmen pen kak sewase kamakit sabi sinimuni met me wewe ki ay patrawan taning kapan karyawan kapina pateng kempan himun mui Rosen Mao pen kak kapalito when talk to kan me bananan ren kak pureng santi o pureng sabiski aral tungal wewe kalian wuni niyan sa water ipilmen sakar kita ranwat pen pilkak sa wasa kupura trail me pesong pen apali o pil patual long ato talk to te son semen wunikan poran kak sa wasa trail pil wiwiyawi meraseng pagpag me pitokang US Embassy
o mie patu peneyu yawiyang uliapen Amerika Ambassador Carmen Cantor nan sumyu me patu kuam o mie patu pene me bil kasaleta buin Amerika e ononop en kak sawaskita trokte mi ang yu me vesem open pe tan kaker muitata pasanti pen uliapen pipiran sumpir kan pil ni ang sawote ipil men patawan ni karakarak sakal kita me pil mie pek pil wilang government in Israel pergi nan atrail ketin mangi menanpar mengeluarkan mie sawas me patosang government Israel me toke doctor kan yang aki nurse yang aki doctor mas yang aki doctor pan obil sangon doctor kan me kak sewase o tapun te sewase te sabon trail kapal me trail ket lal round erimen pureng kapreyang pergi tame mie ak trail ket lale administration wot tan wiyawana kakkaros penpil robe tame pan tapun tame mi retail tonte ranwot pateng doctor eklimen memie sabol matrail nurse limek wanamen anane pen me ek tamen pen kak pateng me limek wanamen wot pen kak utan katanga sapi sinimoni en kakita nan kesebul pen siyo me apten nak nurse tamen magtrail ketin sabul man kita o tatok patenger opsin te kampan rosenma Meriamen pil pato masil changalar pilawiyawi arail tan proto poin sewase nan tatok nurse pil mia sabul matrail ton school kay me pil ko sabuler Fiji pilawiyawi anso me maletak tan bibir en sompir poran wak poreng proto o poreng sawas nan kampan rosenma wen punping Pateng autapen contoh talk pukat doctor nurse o metrikan tubuso wen moni me kenapali semau kan ke pinsaleta kan wen toton pet me patonan sapol matail imun muni mimini pet tuisak o nanawari isak tayo karos percent wonisak in pet tuisak what kinmie autapet takalangan me wewogi aramas limek kamen ainso karos na wari isak tayo kinuya autaute percent pun isakin sabol matay pet to isak met meleta opil kalangan ng Israel kan melel national government o wasati kan bebil so wasakin tail money pagtailen ka kapaliata kisen perekan metan mie o so wasa kamdan wasan mau meraseng pero isak puno me wiyawi ansawat o enkak apali private room taikan po enkak sa tapun tanami met pilpan eleta tunpi talien rosen mau pilpan anane katotolan tuntatok doctor o nurse saon lumum takabing salet me kalap eleta kaptolong yeyi mentang nongyong nanman marmetek o intalaut alumum te kabing salet me kalap parak outpatient yeyi lumum te sumawin suka mentang mop o sumawin ni lumum te kabing salet me kalap eleta spella te kabing saleta la yeyi cancer sumawin mongyong motor o suka ansawat social services o tontatak and kampawat pilpat penaparan wiya ka school te kapese tuwan sumawkat niarail kin patolang nan buikan o kapkapese irapukat sabol matrail radio station P60H o wasan kair tekan pilkin sawas paran kak kese ki sabol matrail aramasin tonpe tuan tame mukmukit o tame ananape pagtailan kak apapali na neuran pergi lumum te kabin salet me miran wot me toto me pilkin kareta kabin salet la te sipella en kak tuktukla o sorala token silasil the vaccination me toke
Kebinsalet, the Lumum COVID-19, Ranwat, Mayor Punti, Wiyawi Public Health. Ranwat, Sangson per Isaac Walu Patota, Kak Ale Tokot. When Toton Aramas, Meketskier, the Kalat, the Monsap, the Kalapakan, Okichail, when Toto Meketskier, the Sapulman Kier, the Chungalan Kitar, Tokwet, Yei Aramas, Winekit, Riyapuki, Winek. Ekoneng, Kitailen Katinin Sonota, Oyang Pateng, Tok en Sila Silwet. Ipatawan tayo rawat pergi, Kitail Katin Mangi, Taikak Mamasani, Tuan Kapal, O Karamp, Me Kebinsalet COVID-19 wayang Kitail, Rutung itu wasakan, Katangela wasatoto, Kapantela Kirtan way, Ebil Karata Kasamin Minten Aramas. Amagjailtan Ketlamawe, Oyang Apali, Token Silasil Puen Kak Miela Punti, Wasapalilaut, the chorus, Agjailpan, Ininin Kakala Purpuralang, Tamagjail Katukiti, the Kapantela Pueki, Kebinsalet in COVID-19. Aime men patuin Sakarkita Pueki, Maban Shoto, Rosan, and Sapol Matail Paluar, Ashoto Meokot, Tan Kak Mukit. Sapol Matail Kempakaros Tan Luwat Sapol Matail Kirtan Way Tan Luwat Sangata Palien Tiak Momocho government Karata Rosunin Kalat Rosunin Paluar Ininin Kosumpal Ong Pasanin Kitail Yeyasin Ran Koros Eri Ibilmen Sakar kita Ranwat Pueke Planepen Sowase Tokwat and Kak Kepesang Aymen Sakar kita met Director Winsner David Bepila papali pat-patang karyawan kepna. Dan assignment yun makoyang puen kakinanang COVID-19. En kakao na ba wasatikan me sabol matail aramas pan sa talto wasatikan na tan kuliti o yepen sawase katayet pesang token sila sil nan tonpi. Ranwat tok wiwiyawite talien imun muni. Plana pen tatok pukat and kalautlat kis katotola education, public health, task force, national government, Pohnpei state, we are sawas pene. Puen kapali ma we pen tok pukat kak katela o kakelaila nan ewewe. Kasan pukat pilwi yaw. Ibilmen tungolen ki ang semua bagi sakasakar ki Kebinsalet COVID-19. Sabol Matail kau na peta. Mataan Mia and show you, Mataan Santin and Pungan Pohnpei State Task Force, Talien Wunikan Melel, o FSM National Task Force. And I show you Magtail Pan Ketar, o Sabol Man Kitar, Koparapar, and Kapureto, Sabol Matail Ton Wikan Me, Changalar Likikan, Melil Railkan Mekin. Mepato kila Kebinsalet o meteka. Ai chungalan ki ang sumau, puwe ki kau na batakan bemiye. Kempakan me sawas pen na pali. Wasa mekin patrowan Misko Beach ran to yo. Ranwat patrowan atan ki MMA. Palien PUC, palien PPA o palien EPA. Pateng office taken. Apa pali wasap kat puen kak santi ni kanay Pemataan lil ang show you Sabol Matail tatok and wasaw and kakao na bata o pilka konabeng and kakmukit. Itong all report kariyaw Tan patosang Sabol Matail Kemtan Kamarain the Department of Education. Ranwat Sabol Matail Tun school, the Serene school, nan Pohnpei pon, mayangaki Rail kan mebil, Pateng Sabol Matail Kati and Ranwat, Rail me tuwakit, Limapuki, Welimen. Tuwakit, Limapuki, Welimen. Nan par yakit riyesa kan. Public school kan, me Welikit,
riyapuki silakan tuamen. Ong private school kan me kit riyapuki wonek tuamen. Sabol matail EC Center me riyasak o toton sirin an EC me limapuki pekamen. Tonta tagan EC hi nan punpay pon me riyapuki riyak. Sabol matail elementary school me silisak limau. Silisa kayo me public, tayo me private. Essential me talian private, me palaut pat patang trail ranwood. Toton Sering School nan public elementary school kan me wanakit riyak riyamen. Sabol matail high school issue, silu public, tayo private. Toton Sering School kan nan public high school me kit isipuki pek limen. Son pata koros pat pene nan public schools me limapuki limek wanamen. Tuan tata kan nan office kan kata-kata nga nan office in education me epuki isiakan wanamen. Sering School kan me kena tungalen ki anan toror o naksange high school me ek walimen. Sapol matail men paytay men kakapali Sering School kan pas me pek papat. Nan mukmukitin pas te men paytay dong Sering School kan ong EC, ong special ed, o high school mukmukit. Director in education pilwiya kamakamakit men paytay pukat. Renkak pilapali Sering School kan me pat-patonan primary te elementary school. Me wewe ki mentama kasanti men takatak pas pukat ongate ECE. Apa iso me pas pan patola pen patuan Sering School men pilmiete wasa me kak patuan apaliata Sering School teko me pil patola wasa utre pas driver konengan pil patuan ta pen kak sewasela in school o sewas. Talikan me patawanta sawas ong sabol matail campaign ka school yay maging sansal sang compact sector grant complex ACG grant general funds sang sabol matail sent o special education grant kapat peneng sawas pukat koros pat ni rar te million isak riyaw limalok tuwanen tuopki wali segisu. Kentopen wen moni me anan po napali men seri en school nan pareu nan ka school pat ni tala nen kit. Awen kento me men seri ken patuan nan eupar en school ran pukat pat ni tala kit riyop ki wanisi. Mete sainsal me tamag tail sabulman gran wat emen Sering School kinkak tatong kile tala kit riyop ki wanisek na neutar. Meutan pan kakapali unsak apan pat ni wantala nen kit. O ibilmen sakar kita ranwat me director in education o campaign education. Rawiya tetek rapukat o tame pan apali o tapun pen kak sewasetaw iroko sampalwat. Nanpar yagit riyasak when morning scholarship pat ni tala riyalop limanen limakit wana pugi limaysak tuwa sir me riya pugi limayak tuwa men me yang apply me epugi tuwa kisimen me tungalan kiti payamao o sang nan me pukat koros te meyakan koros sir pamen me naksanger school o patuan kolokol master degree Ame riyak tuamen patuan kolokol te patuan PA te PhD degree. Ibilmen sakar kita program kan me pateng tentang kamarain te education me director Stanley Etse o etungalakan apa-apa liyang kecil. Pateng instruction in nan classroom nan ewuran me tangatang pan sabol metal curriculum. Ayro yaw me pilmiya eu
program en near tero program wat sa wasto sang liki program near tero patpato salatak dan wisonu program wat sewase tapun sapul matail ka school and phone-based studies me patpatowan sapul matail masin sapul matail wiepen tatongkan sapul matail patapat o sangkoros me toke sapul matail utan utakatai poeki mapulupulkan ete salongala o sorala ta no utan kitail punping o kaskulin near tero treptar nan salatak nan muisonu uyawi ansukset ran pukat nan wi pukat pro songpung pukat atan ketei pesang nan punpi unsak na project wat tan poita o kasusung me pan pilil ni makonen ibilmen sakar kita ranwat nan February 6 silu punpi education Japan student takeover day wiyawi teraneu me kasanti pue emenement to school en kak kebukayang tatokyu metan pilipilta puen kak songata yaumon epan ken apali opil kawit na irail panlil naneu puko naneu ran met puen pil sewase losorata kongangeta sabol metain mepulupulkan puen kaker ansukset patpatola mowen nan tarakan puen kak wewe ki me utan ratan patowen wood cungalon ki pukakan en papa aramas nan pukaw sotili bilbil nan office sotili bilbil nan kopsin kapna karyaun kapna wulia patal kan na legislature congress president municipal governments opil nan office ewe utekan ay cungal kapengeng office school pagi mugut wote poita wotame pan uyawi nan tarwat tan watatot ayu penen paliriao education yang aki AG's office obil legal council in legislature ren kamu mueta buyepen ko senetiu pen kakapali katorela raneu nan pareu pen tan uya student takeover day pen kak mie buyepen tatok en ko senet metan utung ein sukses men ni kara-kara katuan kapengki tame mie sang education o sabol matail moin siri riakamen mewuya arail tungol student takeover day nan February 6 lu obil ton school tekan nan high school in Phonpei mun yang pateng principal kan I mean paton pagi tak thailand ketin ketkiang rail ma eu lopol robot kesilu tansang kempan tayen way te R&D pilnian so wote pilmen patawan sakar kita kaitekin men kapayak apoeki kepinsale telumum COVID-19 utan kapantela o kalomatala song tote me toke kirtan tayen way nan sabol matal kirtan tayen way trial ketin mangir nan sabol matal STB the state development plan nan sabol matal strategic plans menga katawi way ong tametan robata o katangawi kirtan tayen way COVID-19 te misalnya wat karayanger kalian tourism eluwatala teu tansolami tame ketal ket lalaran wat yei palien wansa o palien wanse ibilmen sakar kita me purala tami patawan tanengkapan mata token vaccination token silasim o song tikan point so se tan ekis matangala ayei me ansuk te tan sapalang me pan miela mukumukitin saletak NPP mukumukitin soap etan kak pureng lapata tami ketal ketin lokdiang ranwat nan sabol maral department dapat
R&D, the Resources and Development Director Yamata, apapali song toto me pita palieset, pil palien paliamor, o nan report me pan sansal pan kuboromai ansokis, pan kasaleta pisituk pe tame muyau. Ani oralap imen sakar kita me, wasa me mukmukit wasa toto. Palien palieset o palien paliamor, o pil wasa trikan. Ebil soto inapuiti sa polmatrail plan and mukitway mowe on tourism. Po utan trai pan katin kauna pata. Po way and pulbrang sa palang nane wan siu yumur matan pung o kone. Ibil men sakaregi katuwat trail chorus ranwat. Me sa polmatrail STP the State Development Plan. Alitier when peter chorus o implementation plan pil santia. We have been tatak and kamakati rapukat. Mepan moin imisagla kentope miminan sumpung silu tapayu sang ranwat. Sapol matrail project totro nagtrail katin so pai poen ka kamakit se o tapuna way sapol matrail kirtan way. Ira kapayu report sang campaign public safety. Essential ranwat tuan tatak memie, ong palien melele, ong palien perere, sapol matai yeyes, nan jen pasakan, nan kausanakan, pilihakin nan way. Kempawat apapali wasapayu, o reginapali nansap nanwewe pil nanset pil ansyo mau poeki imen patawan sakar kita mesawas pene and municipal government pateng sapol mtal state mtal masani joint law enforcements ime bilkin sa waseta sapol mtal public safety te kampawat and kakapali meleli o napok mau and sapol mtal laramasakan ni ansyo water Pileu pene nan pungan Pompey State, yang akin national government, pautailen pilkak sapol man ki utut pene upuen kak sause sapol matai laramas. Nan kam tawat plana pen tatak memie, mukmukit, santi pen moni pil miayer, metukutuk luwati nananso ki kerenyang nanson pung meyangaki sapol matai imuyu me pan patota wasagis me. Public auditor kinuye pat pato the category around yo. Ye sapol matrail emergency operation center you. Sangkoros santier o kisin wasa tikitingkay metan petrek when kak mugtuoy moe o Thailand katuang nan groundbreaking metan karenye. Ibil men sakar kita ranwat me sapol matrail kalapus me plana pe mie nan Karagay miya mawa pilwiya mukmukit oi pilben purang kalibulupo me kapantalan tatak kukat tasan tasang kapinsalet buat COVID-19 onan plan me miya tatakan apali sabon tail kalapus kaitekin ten wiya wasan kalapus ain pilwiya wasan rehabilitate dan kapureto irailkan puran kak sapaltong nan way penini kosan puran kak kuya kacat ong irail o trail course. Bill Fish and Wildlife the EU ran talien public safety irail tungol tatak pil mugmugit koi ipatongan tan mapukat pwede trail katin mangi tuan katok penen Office pukat ni arail kinapali tatongkan me pateng ate department chaitan. Sabol matai training me mie nan talien campaign police department trail kanakalar police academy yeu main karanyang nan sompung kai me mie plan pel ko wiyawi police academy karyao nan sompung kai pan patroto pan preng wiyawi. Sapol matrail police officer kan pilwiya kat katotola poin sa apali
irakan ongni kalian apali melili en nan sapul matal osan ko sana iragalimau campaign TNI te public infrastructure kembawat pat-patutan epulpen iso patulning o irakan mitan patawanta ni oralat ye irakai momokit opil kaitekin palang-langeng ap euyang meraseng TUC PTA o wasataikan pagi project pukat eto ke al school imanuni opil wasataikan Dahil katin mangi project naal meninin uya anan laut. Dahil katin mangi kak nasani ranwat PTA tateng TNI. Apa-apali rebukat o mamie lupa meyakis mausang ranto yo. Dahil katin nasani o katuwi mo. Pagkataw ka pen kamaula bukat kilwiyaw. Nan week silu samalar me wrong me win sense me pato sang wasagi sang national government me ponpe sapulman ke million limau o sent pugat kanene tier panapali way koros matalinim way sonu kitri showcase net o colonia met metoke apaliata kamaulan alakan nan TNI pil sapon mental PMO official makin apali itu project lapakan melil project makin patosang OIA nan sapon mental compact sukmonin compact tail bil katin mangier project lapakan me cheptar ranto yo obil khat nan ran pukat meyangaki kateng tenglan pil sang siowem pat-patotila lel tiatikiti. Niyan sa water pilpan mukmukit taliet pat-patotala pilel tiati matalinim. Project pukat mukmukit ran pukat. Eri niyarolap tami sakasakar ke ranwat pisitik pe project pukat pilpan sansal nan report metan patotepan kupurang. TNI project pilapali sabol matail dispensary himununi school kan cafeteria kan pate ngal mi pat-patawan taning kapan ekay memie high school in Pix high school in Pulangas high school in NMHS onontan sabol matail imun government kan opil roperop pagtail katin mangi me pilmiya office kay anana kamaula o option TNI pilbuye apapali tetek yawasa magtail kak katkisang ye sa waspukat meraseng option sa the Department of Land office wo tutan bilolar sapol magtail tibuso kosampal toto pat-pato na office wo meraseng taropoy kan me toke sapon punti police station pileu wasa me anane kamaula o mokit pilbu yawi planakan pil mokit pil pat-pato dan office in TNI e office me pilanane kamaula ye office in OFA Fisheries and Aquaculture pil kisin office taken manan ye office taken agriculture plan campaign R&D o office what pakair pemia me etanim seklar o santier po kita talk poita o kaker tatok sang mukol ipatuon sakar kita iralap pukat me pat-pato nan campaign TNI mepukakan mia merasong impukat mana na kamaula yang sewote ipilmen sakar kita kapeng poiki mia sawas penen moni magan patoto sang national government
o pateng pon pi state meraseng metana pali sabol matail of sinsa the Department of Land. Magan wuyuyaw yan sukset katok-katok penen tali riyaw. Pumuni bukat te palangalang ayen ka tabunaway tame pa ka kuya katapaniyu en ka koneta office bukat. Ira kawano siyang nan sabol matail office in budget or finance. Imen batuan sa kargita ranwat sabol matail revenue te teten kapay ong par yegde sektuaw me audited te petek premier 1 cent me mie rar te million taisek riyaw lop tanen wonakit wolupuki limesek riyaw cent wonisek metatakla rar te million sirisek tuaw isilop limakit limanen wonakit riyapuki isisek silu cent taisek silu met nakarata luwe mimini rar te million riyaw sililop tuanen limapuki isisek limaw cent isek isu ong par riyagit riyesek may saikte atit te petek penbunga saikte nak ayet memie ong par riyagit riyesek wen kapat penen cent pat patoni rar te million paisek payu silop riyanen kit isipuki tuwaisek wano cent isisek limaw metatakla rar te million paisek payu talop riyanen isikit isipuki riyesek tuaw cent silisek meluwe second audited te pungkan sekte petek meluwe cala lop limanen tuapuki silisek riyaw cent limaisek limaw supplement pompe winning share mepatosang CFC te Caroline Fisheries Corporation memia supplement pompe share lale win memia patotonger pompe Dalian Finance mimini cala talop nen riyakit riyapuki walisek limaw cent isisek wano o chekwat Dalian Finance Director in Treasury Bill nagdala senwat nan sabol matail bank and investment Euratoro metoke revenue sharing on national government o Pompey state. Pompey kat kita cala limalop riyanen walikit limabuki riyisak walu sentaisak limaw. Puen sewase sang nan sabol matail revenue sharing sang evasem puen sewase PUC e tungol puipan on ATB loan. Mebita municipal government kan magdahil so pay nansumparakan lilto parwat kawit sang semen kan metetek sabol matail tatakin cent mukit cent kawit patrowan me na wiyepe kasandi kan tan sanamaw nintuan tame miye ni kosonnet o utut pene en talian executive o legislative ay rawat tan kak epolla nan tarwat beweweki kasanti pen wiyepen kita tepat wanta revenue sharing mokmokit o matani tawen kasanti pen wiyepen kosennet a legislature tan ketin kak apali pateng talian executive yarai tan eupen pateng ewe local government ira kaisu ira tekan tira toro tekan kayu sang office OFA ningkapani batuan sakar kita OFA tuan aral tungalim na ada enka kamaula te repair ibil tungalen pian so mau yang report kime esote awiyawite tame pan parato
Israel kan te kau ni no pe we ta talk when ka kapali pateng TNI pateng FSM government pateng government kan dapat pagi ya wasa me bangkak se we ki ye wasa me gayu ko sampal namie sanama wen wasa centas im atatong kan bangkak puluwi sanglal utane sainsal nakaiban ket lamo wasak se tutana nane sa waslaw Nano fe may patawan rebelyang ewang o tuntuniang kemban R&D Kueki ebilpita sabol majail payin way nan paliese o miye tatok toto bilwiwiyawi o ibil patawan kamelele me pisitukin me bukat patpato nan report me tan patotan kupuramay sang sabol majail P6AH me kin wiya kapul rong kan na neuran essential na nang so kay me kin kak puyekla puyeki sola broadcast kin wiya wi kay de kin sang ni sotelial apoy ke machine kan ebil waraila wana ne kak puliali pran pukat wiya pen napali mugut pukat me pateng transmitter generator o sound taken epoy pen kak kapre ladang pura tail puyeki wrong and kak mimiyang sapol matail aramas o tunway yung sang office ng sus election commissioner kin report nan week koros pen kak kaskasaleta ang office ka pena tame uyawiyang sapol matail office ng sus tail mangir tuwan wasakan mekin kak eleta kasapurupur peitak o sound taken. Eri office word pileweng wasa taken nanligan sabol matay way meraseng New Zealand o bil wasa taken puenkak sewase o kamawiyala irekan me secretary nan sabol matay tatawakan apali usus nan ponte pateng wasan usus kan me patoligan ponte nan way kan meraseng Hawaii Guam Amerika o wasa taken kamu matagay wiyawi o ikamelele me office in election commissioner tampil katangeti anso me son ayro bukat tampil eukiyang palien legislature sang ni office in housing authority wasakset sang mas koto apapali sewose wiyepen pokata o kamawela chen pasakan ikabor-bor ki me mieter retail me yang sapul mandi ke tungalan ki yang semua pen kakali sawas buat o kaunen office word bil apapali rakapakai pen kak sewose sapul mandai sent me pat patwasa kaun yekin purpur en kak kuye purpur purpuroto pen kak kuye eleta ekai sawasin moni pen kak katayewi sawasin sent ong metekan pen kak miela 10 paspunti nan tame uyawi ipatuan kamelele me plana kai kap filmie o tame tripin assignment me pato yang director in housing authority Mr. Lawrence men so siya pali check we are review nan tunpi lel tegen digin tunpi wo ka mga marangi sa puapi ka moment trend pa sa trail yawan mawi yawan kak yawan kolokol makalakal puen ka keu gutong trail pateng kemtan rosun mau TPA putelen kak palapene o rata kita we pen sangon sawas makakoyang tentas te penini puen kak mi tentas medan sanama mekak kalomat te kauti lumu te suma met me bileleta eu assignment pato yang campaign housing pen kak pil patowanta sangon uye pen loan kan pui patowan me rantai ko emen me kubur ki loan tan ketla te patola a pananane design a pananane plan metrika me uya uran wot men kareng nak te kakar mia
Director and Housing Authority. Kasanatar wiyepen sangon blueprint kay meni. Meraseng im te ten pas me bangkak mi mini tala rianen limakit yet wan moni ma bedroom eu imun kaineneu kitcheneu living room eu o tange me tan pateng ate. Me tan sewa se puen kak mi makalagal poroson ma wan kak pil patosang nan ten pasakan me tan mi. Mi saisin kuatan mi im me tan mi mini tala silinen tanen te bilimanen te lautsang apuen mie toko pe en mie karape ong imkat en toke emelemen o kakin ewe kubur tekalat te ewe pening report sang opsing sap wasakset na national sakarata ningkapanagis epateng yew wasa manane kamaulan im o irawat tami sakar kita national government pateng kitrail bil patokatoki onontan sapol matrail opsin sa nan petek kay mawiyawir utana na poeki sapol matrail tipuso kasampal kay patpatonan impukat sapol matray tibuso patagay pinananin kanini. Nan sapol matray tatok memiyaran wot kalanganan kupuran legislature ongni kamanaman lan port kan me patopan kamtan opsin sa ansya wot irail unsak o rawiya tatok talian survey o talian prehistoric o metaykan puen kakamagatawi tatong kan manan ong nansap opsin sa emelele laut ananapen susungin sap o kotan silikukan en kak kamatangla te kakailay lang irabukat ewiya challenge kay opsin sap magmagit koy puen kakapali irabukat miye sinbisito kinanan kay metan miye kabarbar ko miye pan patonan report kan mailin katin mangi mail bil katin kupure katkiyang kupura mail niya tail pani upene o apali anan mo kosumpal mepita opsin sa essential mi patungan ng kapanagis palien housing anan pen palien tiyan pasakan ebil essential me patosang palien tank puin magin patungan ta sent awiyawi pungulan sang tatangkan me anan palien opsin sa ansyo me silgo kan pan mie amoni onapatar en kak koyang irail kan me tan peki puen kak sewose kamawila 10 pasakan. PTA Sabol Matay Tonpei Transportation Authority essential me port mayor o moin miyete me sector kamanaman patpatupan kupuran legislature eitungal pek ulianti karyawan kapna executive branch watatak pukat and bil kakapal puen kak kaun sakala tuwan port and PTA tal katin mangi na naipatuwanta me PTA bil tokeng obistrikan TNI PUC o wasatrikan yang aki EPA nan tarakan mowekan te administration kan me patolar trial katin mangi wan tatak kan PTA yakin lap o ebil kin tatak labalan moni nan pesong-songan administration wat pateng board and PTA menanapas padalim buya chairman o metrikan pateng yang aki isa nalaim u wasay u sa pungso kasong pen kitailen apali PTA pansofis en kak tuela PUC metan kak tororala tan kak pein apapali peini tan kak pein kata-kata pein ascent sang ni project kan metan mie ranwat right katin mangi me PTA kolokol when sent you megan kapaleng tonpei megan wiata deficit or
te wen monio me kin kalom wat sapol matai muk muk tuai ayi plan wat me wi yau poeki mai pratan ka torala me plan wi kat kat ka bene man sukset araban patuan tuala PUC me kak pe na papali pe ni o pe kurkrawi pe na imen sakar kita ni oralat project lab tekan memumoginan tonpe eu me patpato epolpen tonpe port authority me sabol matal kalautla o katela balan sabol matal seaport enkak mausang met enkak kapali international vessels yang aki domestic te sob lautakan sang win ligi o yang aki utan painten waratal e pansyo no quite o pelangalang project taken me patpato PPA pilmia yang aki nansum posan kertiin sumpir o pil nan taina kan ma papali sign-in matakan sabol matai Tonpe Utilities Corporation the PUC project lab toto memia melel sawas mekwasang Asian Development Bank ADB egay bil patosang World Bank me kalwato million kay ong government in FSM imen patuan sakar kita me Tonpe PUC tungalen ki tonangin million ASEC puen kakapali sabol macay kamaulan wasan patuan taliyal nan million silisek Tonpe sabol man ki detungal pel lauting sentwat o kaping piltoga Israel kan me sewaseta o kasanil ira bukat ap melel management in PUC me songo-songan ka kainenela Israel kin kasaneti project bukat ipatawantan ng kapanagis sabol matrail imun-munin Tonpe dispensary bilmiya Tonpe dispensary tayo koros wiyatatop koros nagiyar koros mau eute mesaikte openta yei me patpato salatak nagiyar wasakset dispensary wat ita kananga me tanaw tautiyang dispensary wat piltan openeng wipakon belel wisonu wasatikan makarani poran kakapali aral tungal sapi sopuko puen kairala itungal sakarata imen patuan kalibulipue itungal sakaran misik o kaping tan kuburan erekso ko en Tonpe yu isinankan ko sabulmar likan ko nanalang ko o nankenye ko ipilmen pone se opisan likikan me patpato retail me yangaki US Embassy Japan Embassy Australian Embassy, China Embassy, IOM, UNICEF, World Bank, WHO, Bank of Guam, FSM Development Bank, Bank of FSM, ADB, SPC, MCT, NGOs kan o wasati kan me kin sabaswasong kitail nan para kan ap melel nananso me tatok enapali kaunabata pere kapinsalet telumum COVID-19 kaping piltoke Operation President NFSM o Congress and Micronesia en kanta ka kapatapatut en Micronesia pwede kupuran utut o sawas makin tokotong wain Tonpe nintuan may patuan sakar kitar esansaler me COVID-19 kalau matalar wasakors ananapen apali o perere en kakelaila o kitailen ketinutungata niye patuan wiya sabulmen latu en Tonpe pek pureng wiya wi kitailen ketin utut pene
Eupene, o katuai moa, ni masen in ponpi, tu katuputup, awar sisi. Pagkapaipan, sapol matay tatok, yei ang intela. Kalaba ko, iso ko, likanto ko, nanalang ko, nankaniyay ko. Honorable Speaker, honorable members and legislature kaisak, Wulia Patail kan diplomatic corps corrosion kitail ranwat. Herero itungal sakarata, kupramawan kauno, court and yeyang sapulmar aramasakan and wayward. Muna taypan katsiyang nan kamal ako na yang yan pil recognize te po na se Israel lakalapake mapren pil lalato ye nanap sukes ongi Israel kaunan kampunan unit kan metua te PUC o PPA tungal pil wow kasamo Israel samatangkan yang aki sering school kan paulian to Israel tungal school kan taypan katsiyang kamal tier ang sukses. Kalanganin ko por karos may ko image makairelar live broadcast na suksej. Report mesang Kapinan Wayne Tuanpe, the Honorable Reid P. Oliver. Chaypan sa balinan sa ulmar programan kamoy kasantikan o at chungal kapyong ong John Way Unsak. Kalanganin ko por karos, pil kalanganin Nevasam Telecommunications Corporation, PUC, o Colonia Town Government. Kalangan o Kasaleria.